U ovom tutorijalu ćemo da se pozabavimo uređenjem profila na Poljoinfo forumu. Njemu je najlakše pristupiti tako što će se kliknuti na korisničko ime koje se nalazi sa desne strane foruma pri vrhu. Tu će se otvoriti nova stranica koja sa leve strane ima navigacioni meni. On je podeljen u 3 dela. Prvi link je vaš profil koji otvara scenu sa prikazom vaših aktivnosti na forumu. Potom sledi link obaveštenja gdje se prikazuju informacije o temama koje pratite. Ukoliko se napiše neka poruka u temi koju pratimo, informacija će se prikazati na ovoj stranici. Primljena reagovanje su treći link u meniju i on otvara stranicu sa prikazom reagovanja na poruke koje ste napisali na forumu. Posljednji link u prvom delu menija su obeleživači. Tu se nalazi spisak svih poruka sa Poljoinfo foruma koje ste označili kao bitne i želeli da sačuvate. Da biste obeležili i sačuvali link do neke poruke, potrebno je samo da u gornjem desnom uglu kliknete na obeleži. Otvorit će se pop-up prozor gdje možete da upišete dodatne informacije i time je postupak gotov. Cijela akcija je jednostavna i njom se izbjegava opcija pregledavanja kompletne teme samo da bi se našla neka poruka sa upisanim brojem telefona od nekog majstora ili da bi se našao neki video koji prikazuje neki postupak. I sada, pošto smo predstavili linkove iz prvog dela menija, idemo dalje. Naslov drugog dela menija jeste podešavanja, a prvi link je detalji naloga. Na ovoj stranici se podešava e-mail adresa, slike koje se koristi kao avatar, te još par stvari koje svaki član može upisati prema svojoj želji. To su lokacija, web sajt, zanimanje, neka kratka biografija, a pri dnu strane su polje za dodatne kontakt informacije. Ovo sa dodatnim kontakt informacijama je najbolje ostaviti prazno. Sljedeći link u meniju jeste lozinka i bezbednost, gdje se može podesiti dvostepena verifikacija ili promijeniti trenutna lozinka. Postupci za izmjene su jednostavni, ali zahtijevaju potvrdu upisivanjem trenutne lozinke. Sljedeći link u meniju jeste privatnost i opcije koje se prikazuju na toj stranici su bitne, pa bih preporučio svakom članu da ih polako podesi na način koji bi to njemu najbolje odgovaralo. Posljednjih 5 stavki pri dnu strane smatram veoma bitnim. One nude nekoliko opcija izbora, a svako bi trebalo da podesi kako mu odgovara, šta će ostali članovi i posjetioci foruma moći da vide. Klikom na link opšta podešavanja se otvara strana za podešavanja koji će biti jezik na forumu, kako da se prikazuje vreme, te veliki broj opcija za način prikazivanja obaveštenja. Vidjet ćete da se neke opcije ponavljaju na više različitih strana. To je iz razloga jer su veoma bitne prilikom podešavanja. Tu je i opcija za podešavanje push notifikacija, ali ja tu opciju držim isključenom tako da nemam iskustava koliko je ta opcija zapravo korisna. Donji deo strane ima spisak obaveštenja i na vama je da odaberete šta ćete obeležiti. Neka preporuka bi bila da to budu odgovori u praćenoj temi, kada vas neko spomene u poruci ili kada neko reaguje na poruku koju ste napisali. U ponudi je 14 stavki o kojima možemo da primamo obaveštenja,
međutim nisu sve te stavke toliko bitne. Na kraju je veoma bitno da kliknete na dugme pri dnu stranice i da sačuvate nova podešavanja. Naredni link u meniju jeste potpis i on otvara polje za pisanje. Ono što upišete u to polje će se pojavljivati ispod svake vaše poruke na polju info forumu. Potom sledi opcija praćenje. Ona je slična kao praćenje tema na forumu, samo što u toj opciji vidite kada je neko nešto napisao novo u temi, a u ovoj ovdje opciji pratimo sve nove poruke koje je napisao neki član u bilo kojoj temi na polju info forumu. I posljednji link u drugoj sekciji u meniju jeste ignorisanje. Na ovoj stranici se prikazuje spisak svih članova koje ignorišete, od kojih ne želite da vidite poruke koje su napisali na forumu i ne želite da vas oni kontaktiraju preko privatnih poruka. Na kraju je treća sekcija menija i tu je sam link odjava. Njegova funkcija je da se odjavite sa polja info foruma. Ovim završavamo ovaj kratak vodič oko uređenja profila na polju info forumu. Potrudili smo se da predstavimo sve bitne stavke i da objasnimo koja je njihova funkcija.